seputar perangkat anda. Nen, ada balik. Ada balik. Udah ada nonton baru kayak gitu ya? Hah? Tadi mau potong yo. Sing layar full. Coba buka. Media melambai. Oh. Selamat bergabung untuk Mbok Tiangi nih ke Mbok Ari Dujayanti. Ini untuk teman-teman semua. Terang ada masuk nih ke teman-temannya nih. Om Swastiastu. Selamat bergabung untuk dosen Tiangi Pak Bagus Andi Purnomo. Yuk sambil menunggu teman-teman menonton yang lainnya, mungkin Oke, buat teman-teman, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Gede Arya Wirya Aditya, biasa dipanggil Ari gitu. Tiang dari Singaraja. Kali ini Tiang diajak oleh Beli Supartike untuk membacakan cerpen bahasa Bali. Maklum Tiang nggak bisa bahasa Bali nih. Sedikit-sedikit bisa bahasa Bali ya, jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Kali ini Tiang akan membacakan sebuah cerpen dari Imade Suarse. Ini berjudul Gede Ombak Gede Angin. Dauh kalih sampun ayat, manis sebeng nyane, melengis rambut nyane. Kalih sesuahane, nyerekis penganggone. Sarung kromo warni bara ati, kuace blacu putih. Mesanding ambet poleng, warna-warni tridatu ngaput awak ipun made gewar. Ancun-ancun nyujur warung wawu
makecan-kecan pacang mabuka ring bucun bale banjare. Kopi sik egar sade nyengking ngungkulin pisan somah niwayan comblangi. Mula raos ring dadong tepuk sedek bungkut nguntul unggat unggit ngupinin api antuk semprong ring cangkem paune. Kumantos mekekalih kembung pipin anake odah kemuk kadidongkang pacang nyimbuh. Rokote andos rokone masepuk nyimpung makilit maklekatan sareng andes kopine ngasap-ngasap kolong warunge. Ngusap nyusup kolong made genar. Sinambitan surut-surut ngelepusin andes roko kantu atugel. Made gewar memargi ngelot nganginang ngelintangin bancingah nyujur jabe pura dalem gede. Kaotonan manahyane wenten klecan malih apisan. Raine penyimpenan edan nemuin anggare kasih tambir. Tigang raine sane sampun lintang. De mecapatan nyen sabatek wenten anak liwat mapas made gewar state ngirin ngorahin mangdeipun nenten kacapatin. Meh wenten ping 15 ipun mecampleng sekadi asapunike. Suatare apanimbuang saking pura dalem ngendih pedih ibune. Mecegik nengkik nyengkingin anak istri lingsir sareng kalih sedek makudu makekes-kekesan ring batan bunutan ageng. Semengan sube mekudu sing tawang ada tajen lulune apa sampatan jumah tidong dua ngrumuk nguel made gewar pisan tumuli ngencolang ngelanturang memargi nilis pisan kapireng suaran botohe humung mabiuhan ngetohang bobot kliap kewantenan ayam sane kagecel oleh para juru kembare. Mekembaran digelise pacang ngelep di lantang. Cok, gasal. Tlude. Bieng. Dapang. Nah. Payu 50 ringgit. Nah, 50 ringgit. Makuos kadikuungan ombak segara kidul kantos apa minuang kapireng
ucap dengkak dengkik bebotwe sane tajen terang utawi beranangan kejengah-jengah madeguar agil pacang nebos kalah-kalahan ipun kantos neren ping 3 gede ombak gede ake punika sampun rumaket pisan ring saparikalaksana kang kinucap bebotoh asa punika taler madeguar montor pin sanit tan lami katumbas duk ipun menang ring pengerebuan di bisuri sampun keadol malih mudah madah anggen ipun gelar maklecan mangkin nadang jengah sampun ancang jeg-jeg ide sang yang surya ngas martaban ambu peluh para bebotoh madukan sareng ambu minyak kayu putih minyak adas idagang bad mecampuh ambu sate penyu metu saking andus pemanggangan ngeliub ngantos ngebekin kalangan tajini tan akidik bebotwe bangkes panes jagate mengentak-entak tangkah imade guar bilih bekal ipune sampen pecak inunin semeng siwatus singgit kantun wantah sasur uncemuan ipun kadi surya kem gulem jengah ngahang kadi kayah ring tengah halangan tajen sayage malih tukang kembar nyongkok marep-arepan mentet ngelegin siap kekembaran yani soang-soang sampun metaji tukang kembar baleran mentetin siap sangkur godeg gurupe sane bedlodan siap pak bulun selem kelau atis kuning kaje jaya ijo kuning wiring cemeng talu bumbu suku putih jaya wiring cemeng talu wirik bangkarne jaya wang kas putih talu siap pak ireng alah denging sangkur godeg rupa madeguar nginget-ngingetan danging lontar pengayam-ngayam punika mawinan nuwek kliap imadeguar cupu ring ayam sangkur godeg rupa nganutin puarah-warah sane panginggih ipun ring lontare ganti pacang ketandes kantos sampun galah tukang kembar pacang agie ngelebang ayam kekembaran yani madeguar durung poleh musuh tantangin ipun metoh yen asa punika indik ceg ngelalu mebading guling ipun mapas kliap mangde poleh kemaon matoh purun ketohang ayam papa ireng sesap saur ringgit duaning ketangtang poleh ngapit oleh botoh sane negak tandoh sakang ipun ten wenten apengyangang ayame ngeleb maka kekalih nungkruk nyelempoh
Ayam papa ireng tan mersidayang bangun malih. Sinarengan bebotohe mebriuk. Wah! Bebotohe sane ngetohang ayam sangkur curiak. Sane ngetohang ayam papa mekesiap. Ping 3 sampun cengkelem ring pasone. Karun tunan kajar. Mong! Kaon! Suaran sayane ring tengah kalangane. Tan parunguang malih. Reneng bobotohe telah macitan. Dongeng sami uning yening ayam kabeja kepel sasur ringgit oleh Made Guar. Do selamu buah angre jang tadi wenare nyangkwa woh-wohan serayang sekad kirangan tambine prajurit temal metatu makirik saking kalangan. Oh mau dia. Ampura tadi masih ada kesalahan teknis nih ke jaringan tiang masih lemot, agak-agak lemot nih ke. Sekarang tiang lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi cerpennya. Serayang seruyung kadilayangan kirangan angin. Made Guar matilar saking kalangan. Tambine prajurit temal metatu mekirik saking kalangan siap. Jelempah jelempoh ngelintangin selegang bebotoh katun bek cenek ring jabo pura dalem mabu dipisan ipun simpang ring warung numbas wedang. Rah seduk pedakyan kelintang nanging kewendean rumah sejinahe sampun kedas. Acun jua ipun ngelintangin bale banjar ebek atuk bebotoh cekian makebat suatare limang pacekan ring telanjakan batan bunute sayan makuah anak istri cerik lingsir mages-gesan makutu metimpi-timpi sinambi ngeremugang indik ilen-ilen calon arang sane pacang kawan tenang wangine nyanan. Beh nyen lakar mundut Ratu Ayu nah. Ide cokur desi ngepadu nyen menbuin yen keto guru ceko ki lakar dadi pandung nyen buen bani yen lena teken guru cekuk dadi pandung tonden teken di undak tigane suba mecuat melaib. Guru cekuk anak suba sai-sai ngemit ide betari di dalam. Nah, nyan kau ken embok yen loh bareng-bareng nangkil. Embok kau ken masih loh. Nah, seliden bedik apang man mebakti malu. Kadi apsapunike istri-istrine ngurte kangin kau.
panjang pisan saling sambung saling langkungin sinambi itah mekutu tumpuk telu tumpuk pat syarat sami nyanto sang ped pacang memargi nunas toye ning ring beji tuaning pedring rahine penyimpanan pacang pinih panjang lingsir mangingsir suryane sampun sing kauh suwetari jam kalih istri-istri banjar pengamong patoyan mererot tan pegat-pegat nyujur pura dalem nyuwun atur-aturan tegeh pisan sekancan woh-wohan sanganan satuh dodol mederek mejajar asri kata tering dulang anggen ring muncuk aturane ngerempyak sampian gonjer melepet riring gitayane ngeninin ayam kurungan mepanggang ningkang ring bedur anamane sane pinake dasar sanganan miwah woh-wohan bebotoh taler wenten sane wau memargi maklecan doning saking inune semengan nyelapin mekarya atengah rainan sebecik-becikne petaken bebotohe sane gumanti timpal-timpal ipun maklecan kesautin antok ngerombos memedih oleh madeguar kengken bebotohe selidang subuh mulih bedek cai mau pedo malih wenten bobotoh tiosan becik-becik metaken nu tajene de keme dengan matan caine udyang cang takunin kumantos tan dugi-dugi pedih ipun tambis metu rebat ritat kale wenten timpalyane nyengguhang ipun menang beh mara menang jak selidan subuh mulih cai jelema bangsat pedik cai mau pete bakat obes kai bungut ibanyan nalik ancangan jagin timpalne sani digelis melai cutet jek memedih kemanten madeguar sapatilar ipun saking maklecelan tios banget rikalaneng ipun menang state beger ajung kenyem asing tepukine ipun anake taja numbas kopi utawi ajengan nae cekdar aku deje telah benar deseng saya nih madeguar lah tanggung jawab maya setahun yang bebotoh yening menang sekaditan prartipi pisih sane mangkin saling ke pacang numbasin anak tios kopi utawi ajengan numbasin dewek ipun kopi acangkir kemanten ten preside nereng pinpat kalah kedas jinah ipun kadi silapin meng buta puniki sane kebaos gede ombak gede angin yening menang arte berane sane tan patut tumbas cekat tumbas yening kalah teket pengganggu ring awake keadol suwe sampun ipun negak mapesengan kadi togoge
luluhin ring bataran bale dauh yani. Suwung mangmu nenten wenten sirit lapat-lapat balinen sok nasine ring paun sampun melinggep toples wadah kopi gula taler puyung ingat ipun nguncingin somah inun semengan tat kale ngorangi deh pipis anggen numbas beras kopi gula tur ababan bakte jumah semeton sane pacang ngelariannya mewali ipun mapasengan mapangenan nandang sirah pengebasang seduk kriok-kriok kantos bat peninggalan ipune tanyi dayang kedat sing ade nang apa dek seduk jauh basang ipu saget becampleng ongoh-ongoh glebag-glebug inuarke suwe negak ring samping bapaknya nih nanging kaunginen oleh imade guar rasampun doh pisan mengumbare manah ipun inuarte gumanti pianak made guar sane pinih kelih sampun mayu 15 tiban sakemaon kantun skadi anak alit-alit lengah-lengahan ngawit embas sampun keni sungkan ayan ngerahine ngantos ping 5 ping 6 ayan-ayanane ngentah mawinan tan purun ngalin padidi cuma sakemahon rahine punike ipun padidi meme ipun ngopin aden ipun sedekipil ipil ring tegalih sepengaruh saking sekolahan kadibuke sibak tangkah made guar mirengang piana ipun seduk nenten keni napi-napi saking semengan suwe ipun bengong kas lenggang nenten keni antuk ipun melaksana napi-napi digelis kagelut piana ipun kedandan malih ke pesariane suwai-wai saha kapituturen nah mesare buen malune cani ba pesu melinasi durung puput raos nyane mekebles ni wayan comblong saking ngopin mesemu jengis cengah nanging jek nengil tan ngeraos napi-napi itah ipun ngelasin silebun nyekah sane berak-berak ping kude made guar ngeraos nenten karengan loh do pianake tonen medar uling semengan kemeh nganggeh bahas malu apang ada jakan dari sampune ping 5 made guar ngeraos kadibuke bibit pedih basang somah yani apa bakal alih mulih sing ditu ditajine pulsang ngibani dah mulih-mulih somah teken pianake nyak tuare nyan rasa teke dadi anak muani kemu masukan cepok nganggah ede ngandelang anak luh dogen pipis angon tajen ade anggo melibas sing ade yih ken kena nyaini nih orang benar-benar cek kenyat
anggone nyautin mun ini badak basang sedang panas jeng cekok bahungi apang bangke tendas neh made guar canget mesaut tumili gagang napekin somahyani nagi nyekuk baung nanjung nek tempeh medaging sile berek-berek kaslengang wayan comblong ningalin sile ubi berek antuk ipun ngide ring dadong tumpuke jagi lablab pacang kaicen pianak ipun mauyang mabrarakan ring natahe ngeteh ngejar buka bungkul awak ipune kajengah-jengah neh matiang san icang neh tiuk anggo nebek apang mati sepalanan ye nangtang ini bani dogen teken anak muani sayan berarti made guar nae lautang teh ngudiang oyong cek matiang jani apa yasan icap hidup buka kene kejema oleh made guar baung somahyani agia pacang kecekuk tat kale pinak ke pianakne ipun suka seni jerit-jerit meme bape apa sel gede sang sandek kapu pulang oleh anaknya alit antuk ipil-ipil saha kelapet tuh abungkul kehantungan mau yagring natahe tumuli nyajagen ngelut memen yangi agat anaknya alit gelis rauh yenten kenten amunike galak ipune made guar sinah wayan comblong mangguhang sengkale mejanggelan made guar enten durus nyekuk somahyani tur makiles nyangklak ring bucun pauni wayan comblong inuarke lan imade sukseni malih munduh-munduhang sele sane mekacakan ring natahe ngelanturang nyekah sane berak-berak tur gelis kelablab lek ruman sering padewekan tua gangsar tindak kuangan paminah ngerepak made guar ngesin kelapa sane kebakte oleh pianak ipun boleh nuduk ring tegale ajahan pisan sampun wenten sile ubi maurap ngetel posnya nih inuarke kilan nunas sile maurap kesarengen antuk aden ipun made suka seni bengong nyeletet yeh peninggalan made guar lan somahyane nyingak pianak ipun maka kalih mati lisang dewek lacur ketampekin anake alit oleh yayah renan yani sinambi sarang-sarang lunas sile maurab loh uli jani beli mesumpah suwud memotoh kadong pelih beli bahan beli metingkahi pidan sinampura beli jalan jani pianak kiasa keto subuh beli iraga lacur ngelah pianak gelem-geleman jalan upah pira suwud memuduh memotoh bebotohe entu gede ombak gede angin sejaban bakal naik utang tusing ada gedenan buin galang
apang masiriak mas riok malih keluarga madeguar sadurungyane rem-rem kadi kating klub gulem Ulian mamoto mata tegar ngelangiring segara judi gede ombak gede taler angine ring asapuna tine kapuntang pantigang ombak angin katos kelemring palung kanerakan deh amun tuh manten cerpen tiang kali ini yen ada pelih pengucapan iwang tiang lunas pengampure untuk timpal-timpal sarang senamian bapak ibu dosen tiange orang tua tiange nih kari mebalik tiang matur sukseme karena sudah menonton. Nah, tiang tutup live tiang pada hari ini. Tiang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.